Ki Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babahatam nagabenta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 5% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na benta ke jingkuli ke jingsio ka baret but pila ban legu ban kuli da ke education loan, pila ruban sekolah ho number kendai nyo saw san riu pranot. Lani kendai pran riu laisan, ar riu kendai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikin kuit bah benar kam daka Oswell Soup hila banyo na barok kidukan Kakhasi Students Union East Jante Hills District Unit kalale ekendo yo Deputy Commissioner jaka East Jante Hills banyakran halor ki artli kiman kataban phaweng no ya ketem BSF kabadan Hasunapur Narpo badman thaw biang ki Jakarta Talasi Mendiar hasilenter ka Solok National Highway 6 ka KSU kala keno ba ka jingdan ka ketem ki sipai BSF kala pendik bat penjenjar sat ya ki pajba ki beya lenti bar kala ai nuksaru ba kumno khna puli ulasha pendik ha ka artrik uleber ha ki sipai kani ka seng kala kan thoru ya ki infiltration check gate kabadan ha umtra bar kala keno ba kini ki pej tangi ki trok ki beya lenti handai kimpe ki jingrung be an ki khar Bangladesh ka KSU ka dawana UDC ba udeban penyang ya ki infiltration check gate hatong seng Lani Hasunapur kanang manla mentela kam ya kajingyo orang bian kibari. Kat kum kajinglap jumi juga sen bagi don ahli kita bisa kawai ke bagi sarap ahli ko senong Sunapurdi ba orang teh makap put ke senong dona ber ke senong tasar. Te kebentukang kajingde berketuka bisa udah mah tu apa senong Sunapurdi la kemau bana kalian juga senang dulu akhirnya ki saus-sausnya bergat kita pandawa nuko polis departemen ban penkerja te i bagi bisa bilang don baik haduta te kay kabang kum kasang gidawa ban penkerja itu ki bisa ki basong be yang tu akum kecintip ini bakam lang kabahamo ki border security force hawa border security force kamot ki deban song kay ki border area kaput bat diwe pat diri bukan Bangladesh tinggi yang ne ba kibu pemban ya kita bisa henti hadana kibu ko senong Sunapurdi te kalong kat mo kajithut ya di paiba di bari awan khamtam itu ki nong senong jongga huloi hingga ya dailong licari te nila po bunse miyo ya kajinjor ka komplain na ki paiba ki haras mo ki pendik ki pentut ki kendang ki kali ki motor ki peke berkikit ke berpilet bapli ki don sekaput ki song ki don sekaput ya ban ke di ki tiat ta di ban sulet kumtu ban haras ban penstom kumtu merkadong kajing setting tentang ki kinte kena dena kata kadau ni iru ba mah ni kendiat panai ni ba katukan ni di snong kita soy ka city pada ada warung bisi ban penkerja ya ki biasa kepada hantu apa senong Sunapurdi den halor kena rim ban kalian jong miru nidawa na office jong di tiga usna ban penkerja no biasa bakin dia ban senong tu na kalian jong disi urang ba katkum ka rules no katkum ka rules jong ka MHA ka Ministry of Home Affairs laong ba naw lain kapot 10 kilometer kidang la bisa pansyong te hoy ni kubur kita dari benswa ke tentang 10 kilometer napo fencing la onong napo lain kapot 10 kilometer ke jinjai te hangni ni kwa pade ba bandidius ke no bandidius om bandu hadu 10 kilometer dengan ni orang kan ketak di sana bermacam dengan ketak di bawah berdewan. Dia kan sukar kan reduce no. Naga 10 kilometer, saka 40 kilometer. Te halor kene rebentan naga yang jong risi wong to mau unikan no obat kibor halor. Kibor halor kita no obat ka meci. Bat sim kha kene ka kam bat pe bat ni penduk. Singa. Te sakawe pat ka mat ka bani kan bat ya diskus bat udisi mana
kalau kesan kedua bandan no ya ke additional anti infiltration certificate ke bandan kap senong senapi kap senong tongsen napo te kai kajing i kajing syam kajing lap chung kesan bandan no ya ke infiltration certificate hati jika kalau kumne hoi tentang ni ba dan akli ki infiltration certificate berapa isen dia ni kawai harta syarabat kawai utara ke terkum kajing lap kajing syam jong ni UI ba kajing dom jong ke infil syarget hante harta syara kalau ngebrun kam menre kamla pada bante rakam ya itu ki ilegal mo ki kajing rung be anjong kar Bangladesh nasional kuliang umkiang bat kuliang ke namar ka don sejingai ka infil season rasra ka don sejingai te ka dona pati ka don kamsenan ka dona umkiang bat kuliang te kata ke influence ke keberhasilan kamla bante rakam ni kena kita rum nang te na po snong dana umkiang bat kuliang te ngila manong bat boleh ngiron kam ni kena ka sakawi ka influence ke apa ha po snong snong putih le azan snong tongsen tolong ba pi home tara ka don gawe te lata kene home tara ka don te yo isi kitu ki baru untuk ki Bangladesh ki baru untuk nasional dana umkiang bat kuliang kini ka imar kidon kisinan plan di kidon kisinan plan hadu sandro tuli kisinan plan kidon ha pot izjan tiari kamtang te pot thainar po te ka infiltration segit ke badan hontara kamla bante lakam ya ka jingrung to jeng kar Bangladesh nama kadon sini hontara de la kata kadau ladon kam bantu ya ka anti infiltration segit ante hakap chnong sunapurdi ba tong seminar po te halor kena ka mak lo nang dalam jumisi ulah pula kapan keren bat ke bawah ke bawah bantu toy kena ka cing dawa ka sini kalau ada minta katwe kada apli kisnan ka distrik jongi kalau yo ya ka distrik ke Bapura matai borok ke mau kata ndai lo dang pai sa ki ke kam jung ka ka par ne ki bubun ki yang borok ki infrastruktur jo apa nang ka distrik jongi ke de gawe na distrik barang sadin dia kami kamat ke Banungkong ke Jindua jongi ya ka skill development training center ka ITI branch dan ka vocational center na training itu borok kita ba kumbalong mentah ni penpau habisi ba hagajing lebat ka skill development training center macam ba sibun kisamla jengka distrik jongi kantam ni kisamla pulih kibala pendep ya kijing pulih jengki kadan bakar bat nota dan kisamla pulih ru kiba umla su banteng ya ki ji pulih jengki te kajing rumah kajongi ya kene ka office building ke bandang akan ka distrik ni kalau baru kam adu kata-kata na mentah kisamla pulih kiba susong kelam kam kelam Umar mikir baka sarkar ki kamla apan ai kam ya borok ki samla kam dan ki samla pulai ki bala penjap ki degree bakar teni yang ba daga jindam jang ka building center ka skill development training center kala ale siban banyarap ban ai jikai sibun ki jikai ban ai but mitip ba we po we samla ki don ki kata kasat katalan Nre ada kalap kampli kumbang menure ba borok obru bastat mo benu balak bendan bala kampli kalap kumno lak bangkan kata de ka jimut balgang yo ai kena ka skill development training center ka building kinoy kai kin aji kai samla pule itu samla ki balak school sitting samla ki bang yo su bang ting ka pule jingki kinyo ai ki kai ba pharo de nak ka ji kai kila aku benseng ni kam ngajong juti ba kila banjing
ke Industrial Training Institute ke ITI ke branch ke ITI ti habang ikli na bisi ke na hang ke ITI long ba kala don ke baki ke office yang isi kala bu ang ha ke old building jong ka DC office ti halor na benta na ke jong DC long ba ha jing de ba ke kam pina ban ai ka suggestion jong pi dan ban jet ya ka ki course kun kita ki course ibang hapan yo ang te hapo ITI te naglen jong ni na kubur ka ta long bisi ban saya pasang ban yetir ban tai ba kun ki course ban te ban bo ang te ha po ITI te no ka taro yang jong ni pesan sin na senjam ban petik ru sipai ba kila ban ai ka suggestion ki dan ki jing ajing ki ba kung kita ke post bang dewan bu ke office dan ke Industrial Training Institute. Halor ke pat kapang ke bang ya kunduk yau DC ketika workshop Center for Transformer. Kata ke workshop Center for Transformer kedai ke jingde bat ke boarding ke kam boarding. Pi ke pumarong mentah ke distrik jongi ke East Jantia District ni kerdu ha ke jingga boarding. Oh ya mentang yo iba ke jingna kala uslap ni kebur ni trela mat kosakal nama ba ka dam hang te umyam kala sedang bangat na ke jingga tokong ke menang. Ti hendri ke jing kan bat hangne galong ba umde ta ke jingde bat ta lup siding ni kan baik bana ke porsa ko. Madadu menengkong ni ke East Jantia District kampam di Islam sekali undang di kerdu ha kam boarding. Thì là đón cái này có workshop chúng ta for transformer kata kalau ba cumut ada EV transformer isniu ada EV bateri ni kita mesin ke isniu dan itu ni kena workshop sebentar bo distrik jong ni te omlon kam bangra cuduk sti sport boy sport tura ban le repairing ni ki isniu bomulu mana te la ni don ni kena workshop sebentar kamut ya kita ki mesin ke isniu mina ban repairing kan ban maramot na ko sistem ni te kan mesin port te kan yo lai kita kayak kajing doa ini yang bisi bahkan kam bandu ya workshop Center for Transformer.